Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз эсибизге келели. Bir ayban bolsa da özünün balasın korgoyt. Bir toğuktagı jumurtkası üçün özünün canın beret. Kanday adam balıp özünün uşu denesinden çıkan ımırkaydı taştandığa taştayt urmattуу bir toğan. Bul nerse oşo birөө taştaptır, bir kız töröp koyuptur, je bolboso bir gelin töröptür, ırgıtı yiyiptir. Kesepeti oşoga tiyet dep oylonboylu. Munun kesepeti jalpı barыбызга tiyip kalat. Urmattуу ata-eneler, Kırgızstandın kayсы burçunda yaşasak dağı, baldarыбызды kızlar özgöçe kız baldarga ayar mamile kılalı. Okutabız dep durup mına Bişkek şahrına jönötüp uyup atabız da boldu oşo oyunça karabay koyup atabız. Al kız kajerge jatıp atat, kim menen жүрүп atat, kim menen dos bolup atat, kanday tamak jep atat, kançalagan adamlar oşentip karabay koyup atat. Oşonun kesepetteri gelip turup ушундай чыгып atat. Bul nerseni толук изилдеп чыккан жокмун. Бирок ушул нерсени соктурмактардан көрүп ушундай таштандылар табылып атканын, таштандыда ымыркай балдар табылып атканын көрүп туруп, ушундай натыйжа чыгарып атабыз. Муну бир үй бүлө курган, бир бактылуу үй бүлөдө муну тип алып келтирип бирене таштап койбойт. Сөзсүз бул нерсени бир туура эмес жолдор менен ушундай баланы төрөп койгон, же болбосо ушундай бир кесепет, бир нерселер, бир себептери бар. Же болбосо кайсы эне алып барып туруп ошо баласын таштай турматтуу бир тууган.